кто сейчас здесь есть, они все здесь с нуля были. Да? Даже Арина, вот она танцует, конечно, хорошо. Другой Самир, к сожалению, нет. Они вдвоем здесь танцуют. Да? Вот. Они все сюда пришли 0,0. И все научились. Да, и Самира тоже, да. Ой, я думала, вас никогда не научат танцевать. Нет, надавлю, она начинает, краснеет, но танцует. Надо. Mana bu endi Bigrakda mana Astraxanda tatarlar qaysilar yashaylar, bunda ko'rshilarimiz, tog' xalqida, anari qalmoqlar da bizni ko'rshilarimiz, no'g'aylar da, qozoqlar da. Shunga ko'ra mana endi bizning milliy madaniyatga nizatorlardan kirgan, bizning da biylarimizdan alardan nizator olganlar. Shunga ko'ra mana shunday Astraxan tatarlarining mana biylari bu endi Bigrakda endi mana to'y biylari. To'y biylari. Da. Andaki yavsi, Akçatır, bu da iyi. Mana bu takmaklar bilen toylarda da takmaklar bizler kara karşı ilgari vaqtda turaydilar. Bu yaktan kıdalar, bu yaktan kıdaşalar, birbirlerine ayrılasız. Bizi gani çekilide gezi bakmayınca dingizide kadirli konak size biz gani hürmet ditik size. Koçlar buna yırlıydılar, kara karşı basıp. Kimde kübürek jırılar, şular cinyelerde. Урысчасын білем, татарша тәржима айтса ничек? Утерли нос Казани деп айтса ничек енді татарша болады? Мен қарап тұрам айтам. Это очень громко сказано. Меня қалса, мына шулысы вити матурлығы бізді. Шулай, біз хам, мына бірінші бию, ол мына Казанша енді. Шулай бейді, да? Әлбәтті, біраз яулықлар кейді. Хам біз бейсек Казанша, ол... Айтасым кейлі шағыштырғанда, Қазанда алар яңғыр да бар, қияш да бар. Шуңа көре анда мәдәниет ағашы құтыр болса, сізде яңғыр да алай болмай, қияш та пішірі. Шуңа қорамаса, сіз міне біздің мәдәниетіні өстіріп атасыз, Аллаға шүкір. Ол бейт шартлары екінші түрлі. Тырышабыз, да? Анда бейт Қазанда ақша беріп тұралар, нетіп, аларны иқтибар етіп тұралар. Мәселен, кабинет министров қаммасы. Амында сізні кім мұнда сұқлана, сізді кім неті? Ең бірінші, Аллах екінші. Біз мұна әтиянилері көрәсіз қызметтен, рахмет аларға, айырым рахмет аларға. Кетірәлер бағаларын береді. Аларға рахмет. Аларға айырым рахмет. Бұмына яңы қызлар, алар бігін бірінші кен келділер. Бірінші кен? Да, бігін бірінші дәріслері аларныкі. Шуңа көре алар біразына читті тұралар. Менімше Қазаннан, міне Қазаннан, анда мәселен Татарстан көлеміндегі тігі шегінде орнашқан биюшілер, мәдәниет хезмәткәрләренә, яшьләренә бүләкләр бит торалар. Менә шуны мин игътибар, шунларга мөрәҗәгать итсәгез, безнең татар җитәкчеләргә, хөкүмәтебезгә, ник менә шул төрле төбәкләрдә татарларга игътибар итеп, аларга матди ярдәм, финанс ягыннан ярдәм аз гына итсәләр, аларга күңелләре булыр ичмасам. Без менә күптән тигелгәнә биедик Дом офицеровта. Вот, шунда менә шул менә биюне, Аstraxan татарларын биюне биде. Татарлар инде алар сусаганнар, күптән инде монда концертлар булмады. И менә биегәндә әлдә бит монда акча шәшәләр. Вот. Сез акча шәшәләр, Кавказ кебек. Акча шәшәләр, да. Акча шәшәләр икән. Шакырыз кайчан биегән шакталар. Биегән шакта, алар акча астында бийләр. Без әлдәттек дә аларга акча шәшәләр, багыз акчаны җыштырып калмагыз. Биегез акча астында. Юк, кара, берәү сүндер светны, фальшивые деньги кидайте, а эти подбирайте. Пока темно на минутку. Поэтому на туйларда да шундый гадәт бар менә. Бар, мин Азербайҗанларда күрдем, акча ташылар, таджикларда да бар хатта. Башларына шулай куялар. Башларына шәшәләр акчаны, да. Так, Арина, Амина. Все выходим? Нет, выходим все втроем. Хорошо? Так, давайте, ты помнишь, что делать? Так, в конце одна вперед, другая назад. Потом по-другому. Понятно? Так, встаньте, пожалуйста, остальные на фон сюда.
Нет, ты улыбаться делаешь? Массовку, давайте массовку. Только это, улыбочку, пожалуйста, хорошо? Нет, улыбайтесь.